Babukele kuMagama TV ku-Channel 2 sisizoluyela uDr Mkhulu Mbelambela usikhobesa lapha sadlame hlaso ngiyangena njengamanje ethempelini lapho khona amadoda wonke la madoda akhona sikhulekela imali madoda sikhulekela imali madoda khulekela imali madoda khulekela imali izinto zami ikhanye khambe kahle konke engudingayo kwenzeke khona kula madoda amakhulu njengamanje ngithi imali umsebenzi wami awenzeke bonke abantu abafuna imali ekhaya kaDr Mkhulu konke kuhambe kahle ukhanye yiwo la madoda la ekhaya yizo lezi insizwa ezingenisa imali zilele igcwele indlu madoda nasekhaya ngivunyeliwe kaDr Mkhulu ukuba zibe khona lezo madoda ahlale akhona madoda yiwo la ekhaya ngithi imali ayingene ngidinga imali ayingene abantu abafuna ukuphumelela baphumelele abantu abafuna usizo abasizakala khona la ekhaya madoda konke kuhambe kahle kukhanye wonke umuntu ofuna ukuphumelela aphumelela khanye khona la emakhosini madoda wonke laba nayibona amadoda angakanani ngilande amandla ukuba izinto zikhanye nabo babomkhulu ukuyibona abana abakhona la ekhaya kula ekhaya kuyathwala mawufuna ukuzothwala buya uthwale ulande yakhe indoda uyibone into zenzeka izinto zihambe kahle kukhanye. Thanks very much. I'm so very excited to be here. Ngiyabonga kakhulu enkosi ngiyabonga.